Asa bermula mau si merandal, bermula si mende. Asa benani karinana si mende merapikan kami. Baik mau lebih gendang mula-mulai. Saatnya mau permusik nami, anggiak mau tuh masih aja ini Tuhan mermula mau si merandal, mermula mau si mendep. Ne pinta ni ulani mau berkitakan perkejaban anak nami nang mencalo pasu bagasan ketikan. NP nama lo nami, asa sopa kami tu amat tadi bata anggiat. Mama sumasu ibana saluna yak kaulau mama sumasu nang tuhami akan nomor dongat tu. Idorohan nami yan nasadinggan ng cuaca. Bama soba dohot tu soba nami tu na tu ni tu salu naman sukut ni talun bagi mamo karina raja dapat dapat tema permusi nami. Tema nau sobahan dok maulate tu Tuhan ta pardeng kebasai pos rohanami yak kapasu-pasuna na gabi pasat hita saluna hita kana marahamarangi alani pas bagian aku dokondai ngo sambil mengaliat mo kita imulai mo kan suku tenana terus ngikut kita marsi salam-salaman bagi mo kataku baru nan marmemeno nama togila cerita na tari dale sada arita jadi asamar si suyukan kami mereka sangapan nama lo nami baima godang na narame bae nasa itur ihutur saatnya mempromosi namin. Jadi bagi mau kita komersiyukun putudukun sampang ni atenta. Nang sada ari sada urjok tak terbi menghadapi nan kula-kulanta. Nang sada ari sada urjok kita dengan sebeltek namin baik. Kita mereka kamerangi abang diri ada sakat miduka karinana. Ema putudukun ngodos arista. Enggo mersiyukun kita masih hati Tuhan ta. Ipesada kita bagasan sampang ate. NP. Kumarna sampang ni atenta. Isen monggo permainta dekat anak ta. Asa dokate ora beng bena sa yaki cito nagabe tadingken. Pesampangkan atene anak ta dekat permainta kena sibai mo tanda lululnya tenta. Jadi bagian dari paper musik nami. Nah, aku dapatkan kami mau tujolo hamu anakku hasian.
Mamaing sampang Athena, itor. Dapat to ma parmusin namin. Itor dapat to. Marmeme, marmeme.
nai. Asa anggiat mo tuhu. Rumah tangga, sirim baru rumah tangga kala Kristen, si mungwei de bata, engkan si mungwei pedah orang tuana. Imo sodip nami kami burundene, tabake pengantin. Imo tuhu. Bagaimana bakarina kula-kula nami si so terbilangi kami sada persada. Kami isen cender burundene, nalako mersembah. Jari-jari 10, pasi puluh sadakan si bojujung nami. Tung petah sadike wenanan terbere kami sampang matendene karina kula-kula nami.
mamasuk-masuk akka perkelengon nami. Asa idok rohanami lon ngo ende pak pihir mau tendimu. Asa pihir tendi ni karinana berunami ande kepemparna karinana itumpaki ni Tuhan. Itordap Loh. Iko inang semiraira mandira man mandira kono mari mari kau kutengo ulang kau biar ulang kau mercu Iko inang semiraira mandira ko man mandira ko mari mari kau kutengo ulang kau biar ulang kau merah meamu sinaru manu kita kitemu si mata orang meamu sinaru manu kita kitemu si mata orang iko inang si mira-ira mandira ko man mandira ko mari mo ko tengo ulang ko biar ulang ko bela si Tuhan si penemba si ampun 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 ni tendi si Tuhan si penengah si ampun 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 ni tendi selesai bulan baru nami orang raja nami hujung kami masa dulu namu hula-hula nami Naulisa narenggan pas pakai kata Bapak mendokon dalam mi perjaratan pertubuh ni kayu puang baik mau saka-saka naik janah pedemu mau minawang awak ada dua mau mendahikan kene Tuhamuna saluna hula-hula nami nan yabangan ngaradewe hami raja nami asa Roma raja itu mutomun yak kepergelengon nami idor no
marbo haba kayo mahamuna ala ni Lang nagabetar suhato niya ko ang las ni Roha dihita sa luhna. Ala ni mga rade marajay do roha nami. Asa roha mi manogpa-nogpa. Hamuna sa luhna ka tulang nami do sa luhna hula-hula ni hula-hula nami. Mulai penasa ni kalau dalam las maramati. So ni kayak leku do ibu toko itu. Las maramati saya kono mahatan itu tua. Titina tino bahu dengan las rumah otiso dia benar soba percimemeni buru nami do hela nami. Tunggu dang ma yang go pinasuna. Jadi Kopi ni kau tu baik, aku buat
yuk. Las badol mu atu hasatan. Cus.